weekend ya Rugby dufitiye iki? Duhere hano iwacu mu rw'imisozi igihumbi rwa Rugby, Rwanda Rugby Men's 15th National League. Umunsi wayo wa kane turahasanga derby Kigali. Kigali Sharks iraba yasuye Lion de Fer muri CampKigali guhera saa 9 ni kuri uyu wa gatandatu. Ntuzacikwe na derby Kigali. Twerekeje ku yindi mikino turahasanga Alpha Kagugu izaba yerekeje i Muhanga, izaba igiye gucakirana na Muhanga Tandazi. Naho mu wundi mukino utegerejwe nubwo benshi cyane bibaza uburyo ki ikipe maze imikino hafi 3 itagaragara, iyo nta yindi ni Puma, aho yari kuzakira ikipe ya Thousand Hills Rugby, ariko uyu mukino uracyakemangwa kuko umuyobozi wayo na n'ubu ngubu naratangaza niba iyo kipe izaboneka. Tukaba dusaba komisiyo ishinzwe amarushanwa muri Rwanda Rugby Federation ko yakurikirana ikibazo cy'aya makipe akomeje gusiba iyi mikino. Dukomereje ku wundi mukino wari kuzaba kuwa gatandatu, ariko ikipe ikaba yatangaje yuko itazaboneka, ikaba izitabira ku cyumweru, aho Rwamagana Hipozi izajya gusura ikipe ya Burera Tigers aho bita Gitovu mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Burera. Dukomeje mu cyanika tukambuka umupaka turahasanga igihugu cy'Ubuganda mu mikino ya Rugby Africa Cup 2025 igeze ku munsi wayo wa nyuma, aho turahasanga ikipe ya Senegal irabicakirana n'ikipe ya Maroc guhera isaa 3, mu gihe isaa 7 zo mu Rwanda turahasanga ikipe ya Uganda irabicakirana n'ikipe ya Cote d'Ivoire, mu gihe isaa 9 tuzahasanga umukino wa Algeria ndetse n'ikipe ya Kenya zihatanira umwanya wa gatatu, mu gihe finali isaa 10 tuzahasanga ikipe ya Zimbabwe ndetse na Namibia izatsinda izahita yerekeza mu gikombe cy'isi direct. Dukomereje mu mikino ya World Rugby U20 iri kubera mu gihugu cy'Ubutaliyani, tukavuga ku ikipe yo muri Afrika Springboks Junior. Boca Junior nayo iri kuri finale kuri uyu wa gatandatu irabicakirana n'ikipe ya New Zealand, bivuze yuko ikipe nkuru yayo yatsinze New Zealand amanota 12 ku manota 11. Ese n'abatoya babo niko biraza kugenda cyangwa All Blacks Junior iraza guhorera abakuru babo? Nduzi yuko finale yongeye kwisubiramo. Dukomereje mu mikino ya International TestMatch, naho Springboks iraza kuba icakirana na Georgia, aho Risi ariwe kapiteni kuri iyi nshuro nyuma ya teste zirenga 3 atagaragara mu kibuga. Mu wundi mukino uwo kwitega ni ikipe ya New Zealand irongera ikakira ikipe y'Ubufaransa, mu gihe hari indi mikino myinshi igiye itandukanye iraza kuba muri iyi weekend. Ntuze kugira irungu na Rugby.